öyle surada düşmülmen. Kıyınıp geliyordum. Sonra düşmedin mi? Allah. Yine kuşa çıktı. Bolya. Yine Allah'ın öyle getirip koydu da. Çuvat. Sağ olun. Hani. Sağ olun. Abi düşüyor toy onu tarih atın. Hem sağ olun. Tarih arkasında o geçirdiniz. Sağ olun. Bu Daşılı toprağından Yaxşı Show Production bilen birlikte size hürmet ediyen toylar. Toy olsun. Hemizin ştoğusu. Toy dikleri. Из газоджера прошел 5 часов. Дорожка. Karayolu verdiler. Машина дорога. Çorun daraga. Я. Как дела, Керимджан? Ой, куда что? Поздравляю тебя, вид рад дошел уже. Сава. Ты здесь сегодня? Завтра уезжаешь? Yok, senin vize Toyota'da. Сразу после этого улетаешь? No. Ben orta düşünen, yani gurlap bile. Ну я тоже. Gurlap bilmeyenler rahat. Старайся, Керимджан. Это не мешает тебе, брат. Ну, же видишь, стольких Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов, Толстой, Есенина, наши же писатели, шахирнендилери, поэты, они переводили же. Ну, пусть ты тоже свои стихи переводишь. Nesil kofe bilen başlanan iş, nesiller için yadigarlık kalacak, o iş olur. Работаем. Selamun aleyküm Yaşul. Sizden biraz sorayım hemen. Siz oğlan kana kofe diyen daha yoktur. Bir kofeden adı bilim de. Hava. Hava. Şimdi son kofelerin adlarının bilyanın kayfi kofen bilyan. Yetim. Nedir kofen bilyan mı? Bir kofeden bilim. Hiç gördün mü? İş gördüm. Ne diye? Elbette. Davliyen sağlayan mı? Hemen adı değil. Şimdi Yaşul ben sizden biraz sorayım. Şu kofenin tesirim ka. Ben şu kofeden nesillen bunun doğamına beyaşın içeceğim na. Evet. Onun şimdi bir 4-5 saat içmeyen gittim. Leyla şadır diye ben aydın karşıya. Elmen mala. Ne ölümün ne dediri. Elmen mal. Ne delimin ne desağım ey. Şuna diyen yöne şeytirip. Ortadan gün eyyem güzel yerler. İçeceğim öyle onu da. Aç kullarım sal boynunu ey. Aç kullarım sal boynunu ey. Elmen la. Elmen gördüm. Yani nesil Türkmenin öyle nesil kofi. Yani toyda içi oturanı gördüm ben. Getirdiler ya şuna bir latte getir. Benim sonra 4 vaktinde aykabat 5 vaktinde çay yazmıyorum. Nesil kofi yani. Kofi yani. Beh. Yani şimdi biraz demetlere kıyınlamıyorum şimdi bak demelere yaylar da. Şimdi yaş 50'den geçti mi? Yaş Allah'a şükür yaş 74 oldu. 49. Mayda 74 yaşadım. 10. Mayda. Pek sorulmam. Senin adını Yingşe derler ha. Bizim adı Yeksin Beyar yani. Ya Yingşin iyi yanında olupsunuz da 51. yıl. 51. 74 he. Anne ben şu var. Şu kofeden içtim davalıyını. Yeni bir ortlasam. Yani bakayım. 70 olmuş var. 70 olmuş var. Ders bir başladı. Kahvenden yukarı geldi. Şuna geldi. Geldi. Hadi yeni bir ortlan. Vay indi çıktı da beyler. Benim şu işe ayım demiyor ineyim mi? Ha. Ol yani bakşı. Ha. Ol merdan men ineyim. Nereden nurlu işin ininiz mi? İneyim mi? Ya mı şöyle yazdım sonra bir aydın aytmalı ol ya da. Görün mü? Yoğuşluk bilen. Görün mü? Esma senin yerine getireyim. Hani siz başlayın ben devam et. He. Ya ben başlayayım devam et. Ayak basan çöllerde meçüklerin deyip Cep bahana yağcıklarımdan ay kara kara gönül Yalşı koşu olması. Kamera arkasında borket makalar. Şu Akkaya 5 tane 500 milyondan pasmotor alacak iş yardımı oğlun garanti veriyor. Evet trend. Hakikaten diyor. Niye de hakikaten diyor o görürsün. Niye mi de hakikaten diyor orada. Almasın ne diyor? O gelme. Bir olur mu kat kovuşak diye da onun yani iyi bir ne mi iyice kaka yürükme hava tuttum. Kudunca gördüm ben o hatım kadar uçka diyorlar mıydı da onu evet de barttın onu da hatula diye de öylerinden
Ece kaka talumak beğendi gulyalar kim kalmıyor kim aduşu beni alat etmeyen kim gulyalar hava da tibiyattır in asasından mara beğendi kadar uçka tatlığa Ne? Böyle tuğanadın da harittınız, yok bahis koyadın. ayağım bizim de ayağına sana tanıştırdım oğullara parça diye o aşık bir oldu Böyle gelip dedim. skor çok mu? Hiç bir mahmak batıra. Ay dille badem bu ya Ne diye bir şey? Evet. mira biz no le acá de lo caberá so tapar para Вот и мой милый дом. Я вижу ее. Я уже чувствую. Родные, родные. Самый лучший путь – это путь домой. Была же времена, когда вот на улице ты гулял, играл, бегал туда-сюда, и вдруг мама зовет тебя. Яши, Яши, сынок, идем покушай. Эх, в это время как будто эти голосы мне было слышно какая-то когда про маму вспоминаю всегда мне давай себе это. Эртин Хайлор. Доброе утро. Друзья мои, вот как обещал, сейчас работаем озвучки. Азат, привет передай нашим подписчикам. Привет. Азат очень отличный парень. Он знает свою работу. Я уже сколько лет? Примерно минимум 5 лет есть, да? Да. 5-6 лет уже вместе работаем. Мы сколько творили. Теперь 6 лет. 6 лет. Да, почти 7 лет. Откуда он берет эту цифру? Ладно, ребята. Мы еще час работаем, потом, иншаллах, отдыхаем. По-русски говорить. А? По-русски говорить. Ну, скоро у меня же корпоратив. Надо привыкать. Корпоратив. У меня. Я как ведущий выступаю там. Не стесняюсь, но если гости меня поддержат, я этого сделаю. Yatırı bayladın. İne sürü, ine smordu gerek bana. Dur polyam dur. Benim kağıdıma ya Аккумулятор мадин что? Odro yine bir kere gittiklerden alt duru. Oğlum şu masinlara bir hulufunu. Sürülmeyen dur. Ne şu an takılmadı. Ya sürülmedi. Якинен изипtoся, кадет плеровар счастье. Доброй ночи. Я приехал в Ашхабад, а теперь не домой, прямо в студию. И сейчас будем озвучивать ролики рекламные, которые для Гульджахан Гуллер, еще там Джмойл, моторное масло автомобиля, еще этот Аккая, строительный магазин. Ну вот это все, будем 2-3 часа работать над озвучкой, потом еще поедем домой и отдыхаем. И с утра мы уже 10 часов работаем. Завтра большая, очень ответственное у нас мероприятие. Это Марал Дурдыева, у нее сына Суннетой. Иншаллах, все будет. Гуляли, работаем.